Waramutse neza shuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Kivu News Official. Ikaze cyane ku makuru yacu muri iki gitondo cyo kuwa kabiri ku itariki 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026. Rero nyemerera nkugeza amakuru ari maravugwa mu karere k'ibiyaga bigwari ndetse umenye uko bimeze. Turaza kuvuga ahandi hose, turaza kuvuga rero uko umutekano umeze muri Minembwe ndetse na Mwenga ndetse turaza kuvuga nuko bimeze mu buryo bwa gisirikare. Turavuga mu duhoko ibitero bikomeje kuvugwa kandi n'ibitero bikomeye cyane. Ndaza kuva mvuga rero umubare unyawe cyangwa se umubare w'ukuri w'abasirikare baguye muri Minembwe kuva kuri wa munsi hari ibitero bikaze cyane kugeza uyu munsi wa none. Rero waba ukeneye kumenya umubare w'abasirikare bamaze kuhagwandaje rero ngende mbi kunyuriramo nkubwira umubare w'abasirikare bamaze kunyura muri iyi imirwano, kuko uwo mubare ubu ngubu namaze kuba umenya. Ndaje nawe nkukugeraho. President Antoine Felix Tshisekedi yakiriye Evariste Ndayishimiye ubwo ni president w'u Burundi kuri uyu wa kabiri. Uruzinduko ruraza kuba rurangira kuri uyu wa kabiri. Ese uzi uburyo yakiriwe? Ndaje mbikubwire ibyaganiriweho, ndaje mbikubwire, ndaje nkubwire ndetse n'uruzinduko rugamije iki. Kandi rero ibi ngibi turaza kuba hari imyanzuro rero yafatiwe ya Addis Abeba ku mpunzi nyinshi z'abakongomani ziri mu Rwanda. Turaje turebe ese bimeze bite, bimeze gute, ni ibiki. Kandi hari ingingo karabutaka rero hari ingingo karabutaka zavugiwe ya Addis Abeba muri Ethiopia. Turaza kuba nabyo tugenda tubivuga. Ese mwari muzi ko u Rwanda na Kongo bicaye ku meza y'ibiganiro bakaganira ku ngingo zikomeye? Ndaje nabyo tube tubivugaho uko bimeze. Ndaje turebe uko irimo iravugwa uko bimeze. Rero Habimana Noel umaze iminsi avuga ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kwitaba Imana. Ribu yaje kuba ishyira umucyo ku rupfu rwe nyuma yo gukora iperereza ndetse no gukora autopsy. Ubwo ni ibizamini bya gihanga. Ibi turaje tuba tubivuga rero uko bigiye bikurikiraho. Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutegetsi, ibintu ntago bimeze neza, basubiranyemo. Ibi ngibi rero murabizi neza yuko Antoine Felix Tshisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ibi ngibi ni ibintu byatumye cyangwa se ni ibintu byatumye buri muntu wese afata ijambo kuri Tshisekedi. Umuntu wese arimo bafataho ijambo, buri muntu wese ari kumva afite icyo avuga. Turaza kubabwira rero ni ibiki biri hagati n'ubundi y'ubutegetsi ndetse na Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Se bimeze bite? Turaza kuba nabyo tugenda tubivugaho. Ndaza kuba mbibabwira neza gatanu kuri gatanu. Turasimbuka kandi tugere hanze y'umugabane wa Afurika, turebe ibigo by'Abashinwa cyangwa Ubushinwa bwafatiye ibihano ibigo by'Abanyamerika. Murabizi ko mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibigo by'Abashinwa by'ubucuruzi, bavuga ko bifite aho bihuriye n'intambara y'ubucuruzi, babafasha kubona intwaro, kubona ibindi byinshi. Murabizi uko byagiye bigenda. Rero turaza kuba rero tubivugaho ko nyuma yaho ikigo cya Amerika gishinzwe gukurikirana imitungo y'abanyamahanga iba muri Amerika uko cyavuze, nabyo turaza kuba tuvuga rero ibyo Ubushinwa uko bwabigenje, kuko Abanyamerika nabo babaye bafatirwa ibihano n'iki kigo cy'Ubushinwa. Nabo turaje rero tuyarambure mu kanya akatarambiranye. Icyo twagusaba no gukanda like ndetse no gukanda like ugakanda na subscribe. Like ni akantu kameze nk'agakumwe kari munsi y'izina ryacu, urawajyaho ukagakanda, ndetse wakanda subscribe. Nako subscribe ni ku ruhande rw'iburyo ahantu naho handitse subscribe, wagenda ugakandaho kugira ngo buri kiganiro tuzajya ukugezaho kikugeraho gatanu kuri gatanu. Rero ibi ngibi nubikora uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, ndetse ibintu biraza kugenda neza. Niyo nkunga tugusabye rero, ujyaho ukande like, ukande na subscribe, unasharing iyi nkuru kugira ngo igere ku bantu benshi cyane. Uraba udushyigikiye, uduteye inkunga ikomeye cyane. Reka tuze rero tujye mu makuru ku buryo burambuye. Reka tugaruke ku makuru yacu arambuye twihuse cyane. Rero reka tugaruke ku makuru avuga muri Mwenga ndetse na Minembwe. Murabizi ko Abanyamurenge bakomeje kugenda batabaza bakabura gitabara muri territoire ya Fizi ndetse na Mwenga. Hakomeje kuvugwa
ibitero bikomeye cyane mu gace ka Mdohoko ndetse no mu nkengero zako. Amakuru rero twamenye aturuka mu baturage ndetse no mu bandi bantu mu zindi soko z'amakuru aravuga ko rero muri Itumbwe, muri secteur ya Itumbwe, aravuga ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR bagabye ibitero mu gace ka Mdohoko, ndetse abasirikare baturutse mu gace ka Mikenke muri Itombwe, muri Itombwe mu Duhoko rero bihazwi ko hahagaze nko mu gace cyangwa se mu buhuza bwa Fizi ndetse na Mwenga. Aha rero biravuga ko habaye intambara ikomeye cyane aho abaturage rero ni ukuvuga ngo biravuga yuko imirwano yaba yerekeye ahitwa Puezelo, niho imirwano yakomeje kugenda yerekera. Amakuru yizewe rero atubwira ko nta mirwano ikomeye yabaye muri Puezelo, nubwo mu turere amakuru akomeje kugenda avuga ko habereye. Rero amakuru akomeje kugaragaza ko ku munsi w'ejo MRDP Twirwaneho wasubije ihuriro ry'ingabo za Kinshasa mu bice bya Gakenke mu burasirazuba bwa centre ya Minembwe, aho bivuga ko bamwe mu basirikare bahuriye muri iryo huriro bahuriye mu gace ka Puezero ndetse abandi bagahungira mu gace ka Mulima. Ishusho rero y'umutekano muri centre ya Minembwe no mu nkengero zayo igaragaza ko imeze neza nyuma yaho ya MRDP Twirwaneho ndetse na M23 birukanye ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ndetse mu bice bya Lundu, Gakenke, Bidegu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Rero nuko nguko ibintu byifashe kugeza kuri uyu munsi, nyuma yaho habaye urugamba rugiye rukomeye cyane, urugamba rukomeye cyane rwabaye hagati ya M23 na MRDP Twirwaneho bahanganye n'ihuriro ry'ingabo za FRDC, yaba rigizwe na FRDC, rigizwe na M20, rigizwe na FRDC, Abarundi ndetse na Wazalendo, utibagiwe na FDLR. Reka rero twihute tuvuge cyane ku basirikare bivuga ko baguye muri iyi mirwano kuva mu minsi yashize muri Minembwe, za Gakenke ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka tubabwire umubare nyirizina w'abasirikare bamaze kugwa muri iyi mibare. Ibi rero ni amakuru utapfa kumenya ukuye ahandi. Amakuru rero aturuka mu bice bitandukanye bya Minembwe mu mirwano imaze icyumweru ihuje ingabo za FARDC, Abarundi, Wazalendo ndetse na FDLR. Ni ukuvuga ngo biravuga ko iyi mirwano yasize igihombo gikomeye cyane ku ruhande rw'u Burundi ndetse na FRDC, kuko amakuru avuga ko byagize ingaruka ku ruhande rw'u Burundi, aho bivuga ko Abarundi batakaje abasirikare 578 n'abasirikare benshi cyane. Ni umubare w'abasirikare benshi cyane, nubwo rero uyu mubare utarigera utangazwa n'uruhande na rumwe. Biravuga ko hari abasirikare benshi bahasize ubuzima, ibintu rero bikomeje guteza impaka n'impungenge mu baturage. MRDP Twirwaneho rero umwe mu bayobozi bawo yavuze ngo FRDC n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo barakubiswe cyane ku buryo butangaje. Erega umusaza wenyine yari hagarikiye kugahangana n'umwanzi wari warugarije Minembwe. Umusaza rero ni Generali Charles Matama, umugaba mukuru w'ingabo za MRDP Twirwaneho, aharahaguruka kugira ngo ahangane kuri uyu mutekano. Aya rero n'amagambo y'umwe mu basirikare ba MRDP Twirwaneho wari urimo uravugana n'itangazamakuru, kandi yakomeje avuga ko ingabo z'u Burundi zagurutse zigamije kugenzura no gufata Minembwe, ariko uko nguko byageze zahahuriye n'uruva gusenya rukomeye cyane, zikava zihatsindiwe bikomeye cyane. Uyu musirikare rero wa MRDP Twirwaneho yavuze ko yiboneye imibare y'abasirikare b'i Burundi 578, ndetse kandi avuga ko umubare w'abapfuye ushobora kuba uruse kuri abo ngabo cyane, kandi yavuze ko abasirikare bapfiriye muri iyi mirwano yamaze icyumweru kirenga. Uyu musirikare niwe waje kuba atanga aya makuru, ariko kandi ntago aya makuru aramara gushimangirwa n'inzego z'ubuyobozi. Rero bityo aya makuru akwiye gusesenguranwa cyangwa akwiye kwakiranwa ubwitonzi,
bukomeye cyane kugeza igihe hazaba hatangazwa raporo yemewe ku byabereye muri iyi mirwano yamaze icyumweru ibera muri Minembwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyumweru rero gishize cyose twakomeje tugenda tubabwira ukuntu imirwano igiye imeze, bavuye Mikenke berekeje Bidegu, berekeje kwa Murima, berekeje gutyo. Ibyo twakomeje kugenda tubakurikiranira urugamba nyirizina. Rero kiriya cyumweru gishize yari imirwano itoroshye cyane, ariko yagiye irangira M23 na MRDP twirwaneho basubije inyuma iri huriro ry'ingabo za Kinshasa ku buryo bugaragara bukomeye cyane. Rero nk'uko uyu musirikare wo muri MRDP twirwaneho bivuze, n'uwo ari we wese yari yahagurutse kugira ngo barebe ko basubiza inyuma ibi bitero, ari nabwo yahereye avuga ko yiboneye abasirikare 578 baguye muri iyi mirwano. Rero kandi amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko imirwano yasize ingabo za FARDC n'abafatanije mu bikorwa bya gisirikare basubiye inyuma berekeza kwa Murima ndetse no muri Poezero. Minembwe rero ubu ngubu nk'uko amakuru abivuga igenzwa na MRDP twirwaneho mu buryo bwuzuye. Uyu ni umutwe urwanira abaturage b'abanyamurenge. Ibi rero bikomeje gutuma abanyamurenge benshi bagaragaza ibyishimo, yaba bari Minembwe ndetse n'abari mu mahanga. Ariko kandi amakuru agenda aturuka ku rundi ruhande rumwe rw'ibiganiro nuko agenda avuga ko hakwiye gutegereza n'izindi nzego zigatangaza kugira ngo haboneke ishusho yuzuye y'ibyabereye mu mirwano, kuko rero n'ubundi birakwiye ko abantu nyine babyakirana gushishoza cyane kugira ngo impande zombi zigire izitangazwa. Nubwo rimwe na rimwe FARDC itajya yemera ko yatsinzwe, birakwiye ko rero gasohoka nabo kugira ngo bahuze neza cyane. Ibyo ngibyo ni iby'umutekano uri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeze amakuru yacu tuvuge kuri iyi myanzuro n'ubundi yafatiwe mu nama yaberaga ya Addis Abeba, mu nama yaba hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka twujye mwumve imyanzuro karahabutaka yafatiwe muri iyi nama agamije gucyura impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yemeye ku mugaragaro ko ku butaka bwayo hari impunzi n'abasaba ubuhunzi b'abanyarwanda 196 n'abantu 290. Muri bo rero 75,421 bose nibo banditse hafashwe ibimenyetso ndangamimerere. Ibi rero numwe mu mibare yagaragaye mu itangazo rihuriweho n'impande zombi yashyizeho imikono, yaba leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo, yewe kandi na HCR, ubwo ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe impunzi. Nyuma y'inama yo ku rwego rwa minisitiri yabereye muri Ethiopia ya Addis Abeba kuva ku itariki ya 20 kugeza kuri 21/2026, nk'uko rero itangazo ryasohotse kuwa 22 Kamena. Iyi nama yari igamije kurebera hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano arebana no gushyira impunzi z'abakongomani ndetse n'iz'abanyarwanda, yaba abanyarwanda abakongomani bari mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bari muri Kongo. Iyi nama rero kandi yashingiye ku masezerano y'impande eshatu yashyizweho umukono kuri wa 17 Gashyantare 2010 n'amahame mpuzamahanga arengera impunzi, aribo amasezerano y'1951 yerekeye uburenganzira bw'impunzi, protokoli yayo yo mu 1967 n'amasezerano ya OUA yo mu 1969 yerekeye ibibazo by'impunzi muri Afurika. Rero muri iri tangazo impande zombi zagaragaje ko inama yabaye bijyanye n'umuhate ukomeje gushyirwa mu gushaka ibisubizo birambye, kandi ko yashingiye mu ntambwe yateye mu rwego rwa politiki n'ibya politiki. Zagendeye kandi ku masezerano y'amahoro n'iterambere yasinywe i Washington hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo mu kwa 12/2025. Ingingo rero ya gatandatu yagaragaye ni imibare mishya yagaragaye y'impunzi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ifite umubare w'abasaba ubuhungiro 196,289, mu gihe u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abasaba ubuhungiro b'abakongomani 84,456.
iri tangazo rero rigaragaza ko hari intambwe imaze gutera mu gutaha ku bushake, aho impande zombi zagaragaje ko kuva muri Mutarama mu 2025 abanyarwanda 8,394 bamaze gutaha kuva muri Kongo ndetse mu mutekano mu cyubahiro. Muri bo rero 2,347 batashye muri uyu mwaka wa 2026. Impande zombi rero zashimye uwo muvuduko, zinavuga ko hari gahunda yo gucyura abantu 10,000 muri 2026. Ikindi cy'ingenzi rero kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye ko hari 3,600 bari mu bice by'amajyepfo, mu bice bya Kivu y'amajyepfo bagaragaje ubushake bwo gutaha mu Rwanda. Impande zombi zemeranijwe ko hazanyuzwa ku mupaka, bazanyuzwa ku mupaka wa Kamanyura ndetse ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Hari abanyarwanda barenga 400 rero bamaze ukwezi kurenga bategereje gutaha, bari mu bigo by'agateganya bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. U Rwanda rwagaragaje ko ruzakomeza kwakira abifuza gutaha ku bushake, ariko kandi rugakurikiza amabwiriza y'ubuzima rusange ku bijyanye no gukurikiza amabwiriza yo kurwanya Ebola. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero urundi ruhande rwagarutse ku itangazo, iri tangazo ryagarutse ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abashaka gutaha bo muri icyo gihugu, aho guhera mu kwakira 2026 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izagaragaza ahantu zizajya azinyura. U Rwanda rero rumaze imyaka myinshi rucumbikiye impunzi z'abanyekongo, cyane cyane zaturutse mu burasirazuba bwa Kongo. Inyinshi zivuga ko zahunze umutekano muke, ivangura, ubwicanyi ndetse n'ibitero byica cyangwa bisanga abakongomani bavuga ikinyarwanda. Buri gihe impande zose rero zemeranyijwe ko buri gihe bwazajya haba inama, yaba izibereye imbona nkubone cyangwa izibaye kuko hifashishwa ikoranabuhanga. Rero inama ya mbere itegerejwe mu kwa 9 2026 igamije gushyira mu bikorwa ibirebana no gucyura impunzi ku bushake. Iyi nama kandi zareba ko ibyemejwe ya Addis Ababa byubahirijwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryitabiriye inama nk'umufatanyabikorwa utagize aho ubogamiye, ufite inshingano mpuzamahanga zo kurengera impunzi no gushaka ibisubizo birambye. Impande zombi rero zashimye uruhare rwazo mu gukurikirana iyi gahunda, nuko ibintu byari bihagaze muri Addis Ababa, ndetse wumvise ibyaganiriweho ndetse n'ibyemeranijwe hagati ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Reka twihuse rero tuvuge uruzinduko rwa Evariste Ndayishimiye i Kinshasa, wumve n'ibyavuyemo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yakiriye mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wageze i Kinshasa ejo kuwa mbere tariki ya 22 Kamena 2026 mu ruzinduko rw'iminsi 2 yatumiweho na Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe rero igihugu cya Kongo gikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye bya politiki n'umutekano, by'umwihariko intambara ikomeze kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugore we Angelina Ndayishimiye bakiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri na Tshisekedi ndetse n'umufasha we Denise Nyakeru Tshisekedi. Ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'umubano we wa hafi na birumvikana hagati yabo abakuru b'igihugu. Murabizi ko bafitanye umubano. Uruzinduko rwabanye mu gihe burasirazuba bwa Kongo rukomeje kuba isibaniro ry'imirwano hagati y'ihuriro ry'ingabo za Kongo FARDC, Barundi, Wazalendo ndetse na FDLR ku ruhande rumwe, ndetse n'ingabo za rero za M23 zifatanyije na MRDP twirwaneho. Birumvikana ni izi mpande zigiye zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Nubwo rero ibiro bya Perezida wa Kongo byaganiriye ko ibiganiro hagati ya Perezida wa Kongo ndetse na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi zirimo umutekano, bufatanye mu by'ubukungu ndetse n'ibibazo by'ubuzima rusange harimo na Ebola. Abakurikiranira hafi politiki y'akarere bavuga ko ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Minembwe, Fizi na Mwenga, kiri mu ngingo z'ingenzi zirimo ziraganirwaho. Mu mezi ashize rero hari imirwano ikomeje gukaza umurego muri iyi mirwano, aho makuru yaturuka ku mirongo y'urugamba avuga ko ingabo za leta ndetse zirimo FARDC, Abarundi ndetse na Wazalendo rivuga ko muri ibi bice bya Fizi, Minembwe ndetse byakomeje gukora. Abasesenguzi bamwe bavuga ko rero
uru ruzinduko rushobora kuba rugamije gusesengura uko ibikorwa bya gisirikare bikomeza ndetse no kurebera hamwe ubufatanye hagati ya Kinshasa ndetse na Gitega mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Mu gihe rero imirwano ikomeje muri Minembwe no mu nkengero zayo, ihuriro ubuyobozi bw'abanyamurenge n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje kuvuga ko abaturage bo muri aka karere bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara, harimo kwimurwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari kandi impaka zikomeje kugenda zigarukwaho n'abasesenguzi ba politiki, aho bavuga ko uruhare rw'ingabo z'abarundi muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane Minembwe, ndetse abaturage benshi bifuza ko politiki yakaba itanga ibisubizo birambye aho gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare. Ubutegetsi bwa Kinshasa rero n'ubwa Gitega bwakomeje gushimangira ibikorwa bya gisirikare bigamije guhangana n'imitwe ya gisirikare no kugarura amahoro mu bice by'umutekano muke. Uruzinduko rwa Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye rubaye mu gihe Antoine Felix Tshisekedi ari hagati mu mpaka zikomeye nyuma yo gutangaza kuvugurura itegeko nshinga binyuze muri referendum. Rero imitwe ya societe civile ndetse na Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaje impungenge ko iyi gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga ishobora kongera imidugararo ndetse n'amacakubiri mu gihugu, mu gihe iryo vugurura rivuga ko rigamije guhuza amategeko n'ibihe igihugu kirimo kugeza ubu ngubu. Abasesenguzi bamwe rero bavuga ko kwakira Ndayishimiye Tshisekedi ku rwego rwo hejuru bishobora gusobanurwa nk'ubutumwa bwa politike bukomeze kugaragaza muri politike ko afite abafatanyabikorwa bo mu karere nubwo mu gihugu cye hari ibibazo by'umutekano na politike. Rero biragamije ko biteganijwe ko aba bakuru b'ibihugu n'ubundi bari buze kuganira ku kibazo cya Ebola gikomeje kugariza iki gihugu cyane cyane mu ntara ya Ituri. Leta ya Kongo rero ivuga ko abamaze kwandura iki cyorezo ubaze kwiyongera, n'ubundi ibintu bikomeza gutera impungenge inzego z'umutekano ndetse n'ibihugu bituranye. Uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye Kinshasa rufatwa nk'urufite uburemere bukomeye cyane ku mubano w'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ruhanzwe amaso mu baturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba, Minembwe, Fizi na Mwenga, aho intambara yakomeje gusenya ibikorwa remezo ndetse no guhungabanya imibereho myiza y'abaturage. Mu gihe rero ibiganiro bigikomeje hagati y'abakuru b'ibihugu, amaso ya benshi yakomeje guhanga ko haba hari ingamba nshya zishobora kuvamo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'icyo zizamarira abaturage bakomeje kugenda bibasirwa n'intambara imaze imyaka myinshi. Ubu tuvugana rero uyu munsi nibwo byiteze ko hashobora kuza kuba ikiganiro n'abanyamakuru, aho Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye baza kuganira n'abanyamakuru. Natwe rero turi tayari kuza kuhita tubahereza ibyavugiwe muri aya makuru. Reka dusimbukire muganda duvuge kuri Habimana Theogene, ni umunyempari uherutse gupfa n'urupfu rwabaye ku mbuga nkoranyambaga. Urwego rw'igihugu rero rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Habimana Noel, umunyempari wapfuye bigateza impaka, yapfuye azize urupfu rusanzwe. Ni nyuma y'uko hari abakekaga ko ashobora kuba yarishwe. Habimana Noel rero wari utuye ku Irebero mu mujyi wa Kigali, yarasanzwe ari umucuruzi ufite amadepo za Nyabugogo. Rero ibi byatangiye tariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2021, aho umugabo yajyaga kuri RIB kujya gutanga ikirego cy'amakimbirane n'umugore we. Umuvugizi wa RIB rero yavuze ko yabwiye ikinyamakuru igihe ko urupfu rwa Habimana rwagaragaye ko ari urusanzwe nyuma yo gukora isuzuma cy'ikigo cy'igihugu